Kublai shibun pi paralak bro baju page kursan ya kini ke channel mau benar. Te paralak bro mentang wan ra chibi ban pentip chibi babalei ka kan sen junga kala remno ha ka match ka baningkong hapo manan yung ston ha. Malam ni ada kan yung ston sport social and cultural club kabak kadai ka tournament second out of football tournament arjar ar play arjar ar sau ha ka baka prize kala kod hadu khat ar lak tingka. Te kan ka match baningkong kalau pendengar kan sen junga persya ya ka Riboh United ka kan sen junga kadai ka klub napo West Bengal Siliguri par ka Riboh United par kadai ka klub napo ka Jala Jongihi hapo Meghalaya hapo Riboh. Te ka ke baga kan junga kala rem kadau bat balai ba Riboh United pat kala kurak ting job kadau. Dengan ya tu banta ba kadau ka baningkong ba balai ka kan junga kala rem hak ba u kapten hi ula jubab ya kane ba ula jubab hal hakmat jong u presiden ba ka jingrem jong ki kadai halor ba kamadan kamdabyang lain kamadam kambaha namar ba ku uang ba kamaran jongki habagi la kai shatisha West Bengal kidi kimaran plang kidi la kai barbor hamaran plang Henry wan hang nepat kadi maran kendo kamut kim nang maha ban la kai kamaran kendo kemudian nak ni kadau ba kiram dapat kaweru kadai nak kadau ba kila miss ya kam penalti kibala pelan ya kabu hak ba kimla ban tap ya gol hak ba kila yo ya penalti kat ba hak ba phai pat shaka Riboh United ba balik khura kan jing job hangamar we ngalai i ba Riboh United kadai ka klub ka ba klain bor ba man tau snam ha ka ba ki player jongka kilong patbet ba ha ka ba player bariru kita nadu lai ngot ki player bari pat kum juru kum bangai i menin snam kaji la kai kalong ka ba klain bor ba ha na ka leng jongka lamari tementa ka lamari kam don hari ki player jongka lamari pat kila don hapo Riboh United hak ba ki defend arngut hak ba ngalai i kila kai ha ka Riboh United ki ba ponam ha kham tamu Prolington te kum juru gol te ha ka ne ka jing i jonga hi laingut kita ki player jongka lamari te de nak ne ka tau ba apa long ya ka Riboh United kalong ba klain bor ba du kata-kata ka balapan bam suk lan ne penjam knap ya ke kaya ka klub Kanchan Junga napo Siliguri hak ba kidon hadu laingut player bari bat kemjur ki player jong ka Jalala Jongru kidong patubet bah kam tam ki player jong lamar yemenin snam tadi nak ne ka dau ba ka penlong ya ka Kanchan Junga kala ram de nak dau ba kim juil kai ha ka madan kendau pat kemjuru ba penlong ya ka Riboh United kadai ba kidon ki player bari bat kemjur ki player jong ka Jala Jongiru ki player patubet bah hadu kata-kata ba kila penlong ya ki ba khur ban khur ya ga jing job te ingin ya kendu biang hak kat praterik menai berkeruar jarum play kepada mentah katiuhi si sajanya hak baga dia kun ngalong pendengka Sikkim Boys FC ka klub napo jelas Sikkim kana kun bersya ya kan Nongbri ka klub napo Southwest Kazil District te sawan ban bisyar lagi jongi kemat ban page ban ai jeng Shandru yak sport club ban page ya kini ki player don sap jonggar boys ka Sikkim Boys hak bagi ki player jel jong player nabar jela jong ka Sikkim tigiwan ban ai reng ban ki kun bersya ya ka Nongbri Brothers ka klub napo Southwest Kazil District te nginya pe no ya kecingkren jong une bu kapten jong ka Kanchan Junga ongkum no halor kani hak bu presiden la kli jingli bat kum juru ya man of the match hak kani ka game hak ba ongkum no hak ba ula yo ya kani ka man of the match maru le kai badu kerata player jong boy dari player bari ditangkan ku play shibun ni pe kun no ya kren jong ki ku play shibun the match we have seen that the first half you played very well, but at the second half you lose your timing and everything, that you lose the match also. Because of this ground, no. We basically used to play like grassy ground, no. That's why. That means this is the first time for you to play at the mud ground, no? Yes, sir. What is the message that you want to give? Message. No. Okay, thank you for your participation and hope. I'm feeling good. This is my first time right here. And all the audience and the people want to see you again. That you will play good game next match. By God's grace. Okay. Any message that you want to? I just want to say thank you to everybody for the community, for the organization, for everything. May the God bless you all.